Dokotela, Awu, siyabingelela. siyabingelela kodwa. Hayi, siqinekile uThixo usasenzela umusa. Siyaphila kakhulu. Kumsombuluko weyimanga siyaphila. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu ethinta amabhayi. Amabhayi ke abanye bathi amalaphu, abanye ke bathi amabhayi, abanye bathi amahiya. Namhlanje sizokhuluma ngawo, sizobheka ubuhle bamabhayi, ngokunjalo futhi sizobheka nobubi bawo, ukuthi ke uma ibhayi selikufaka ebubini lisuke sekwenze njani. Uma ibhayi ulisebenzisa lisiza kuphi, futhi ibhayi lihle kuphi, libi kuphi. Ilokho namhlanje sizokhuluma ngaka kodwa ke sizothi namhlanje asibavezele umuntu elibamba elithenga kodwa azi ukuthi bukhona ubuhle balo, bukhona ububi balo khona. Yilokho esizokubheka namhlanje ezobanhle kunombani. Hayi, siyabonga kakhulu. Siyathemba na ku-level 2 wonke umuntu ungene kahle nangadakwa kakhulu. Abebeshaya o-take it or leave it bayakhala ngama-price ukuthi njengoba sekuvulwe nje iy'tolo zotshwala sebezofanele babize ngemali efanele. Hheyi, ayawa amanye amabhizinisi ayavuka amanye amabhizinisi kunzima eMzansi. Ngicela ukubatshengisa nje just an idea of ukuthi yini amabhayi ngoba abanye babiza mhlampe ngokunye ngey'godini zangasemakubo. Ngibatshengise ukuthi amabhayi into enjani khona sizokwazi ukuthi bayayazi into esikhuluma ngayo, singaboni abantu bexakekile nje ukuthi hayibo kambe yini ibhayi kanti kukhulunywa ngani. Wonke umuntu usebonile manje ukuthi yini ibhayi. Hayi, usungaqhubeka-ke. All right. Dokotela. Yeah, ngikhona. Ngikhona. Cha, namhlanje ke ake ngiqale nje la uthi endulo kwakubhingcwa kahle kahle. Ukugqoka lokho esikugqoka njengamanje kwakuyinto eyayingekho. Kwakubhingcwa iy'ngubo lezi zokugqoka zazenziwa ngesikhumba kudala. Kwenziwa ngesikhumba, kuphinde futhi kushukwe, kwenziwe uhlelo ley'dwaba, kuphinde futhi kwenziwe lento okwakuthiwa omamndindi, okwakugqokwa abantu besifazane nabantu besilisa nabo futhi benendlela abagqoka ngayo, kodwa kwakwenziwa iy'khumba. Lento yahamba-ke ngokushintsha kwezwe nangokufika kwabelungu nokuthi siphucuzeke. Kwagcina manje sekunalezi y'ngubo-ke lezi esey'gqokwa, kodwa kwaqala kwafika wona amabhayi lawo ayebhingcwa kudala, ebhingcwa. Kwahamba-ke kwawukuthi uma umuntu engenwa idlozi laliyisholo lona ukuthi lifuna ini, lifuna ukugqoka ini, bese-ke leyo nto leyo efunwa yidlozi bese iyenziwa kwenzelwe lowo muntu lowo ongenwa yidlozi ukuthi lithe lifuna ibhayi elinje, bese liyahanjwa liyothengwa lelo bhayi lelo azolifaka, ngoba lo muntu omngenile wayelisebenzisa kudala bese yalifaka-ke lo muntu. Omunye athi hhayi yena ufuna
ukwenzelwa isikhumba sembuzi, ithathwe ngempela imbuzi yenziwe ibe yinto akwazi ukuyigqoka bese kuthiwa umncwambo, kodwa hhayi ngoba kusuke kuwumncwambo, kusuke kuyidlozi lifuna ukugqokiswa ngaleyo ndlela. Ngamanye amazwi ngiqonda ukuthi-ke lokhu kugqoka amabhayi hhayi ukuthi kuyafika, kodwa ayegqokwa kudala indaba yey'ngubo lezi ingakabi khona. Abantu besuka laphana egqokeni iy'khumba babebhinca amabhayi. So asevuka ngabantu vele abangasekho abavuka kubantu ngokufuna idlozi. Bese kuyahlukana ukuthi-ke lelo dlozi lelo lifuna ini, lifuna ukugqokelwa into enjani. Ngicabanga ukuthi njengamanje siyahambisana ukuthi amadlozi abantu abathile babewagqoka lamabhayi, okuwukuthi-ke uma sebengenile-ke sebeyayifunela ukuthi-ke bafuna ukugqoka into enjani, bese-ke eyahamba kumuntu ayofuna leyo mpahla leyo ayigqoke. Right, uma umuntu elingenambala elibomvu nje zwi elingenambala kuphinde kuzoba indwangu emhlophe, siye sibone umuntu makuthiwa usaqala ukuthwasa uye agqoke indwangu ebomvu abhinqe yona, aphinde afake indwangu emhlophe emahlombe, bese egcoba umcako omhlophe emzimbeni. Nobani nobani usuke abone ukuthi loya mntwana usaqala ungenwe yidlozi. Kodwa leza iy'ndwangu ey'gqokwa umuntu ongenwe yidlozi okuthiwa umndiki. Umndiki yidlozi elisuka liqhamuka ohlangothini lasekhaya kubo kamama, umndiki. Bese-ke lowo muntu uyaqala kugqoka leyo mpahla leyo. Right-ke, idlozi-ke elihle lelo. Singakafiki kakhulu ekuchazeni ngamabhayi, bengicela nje ukuthi ke ngiyichaze lento yamadlozi ukuthi idlozi, masikhuluma ngedlozi sikhuluma ngomuntu wakini, noma ngabe wasekhaya komama, noma ngabe wasekhaya kobaba, noma ngabe umfowenu owashona, noma u-anti wakho, kodwa umuntu wakini othi mefikile ekhuluma nawe nizwane ngenkulumo, idlozi. Bese siyabuya siza lapha leli dlozi okuthiwa umndawo. Ngiyacela ukuthi ngichaze ukuthi umndawo kahle kahle akusilona idlozi lakithi thina amaZulu. Ngisho nabeSuthu abanalo idlozi okuthiwa umndawo. NabaseXhoseni emapondweni abanalo idlozi okuthiwa umndawo. Umndawo isizwe lesi esikhona eMozambique. Uma ungena eMozambique uhambe uzuyofika koMamboni, koTete, udlula kunesizwe lapho kuthiwa amandawo. Beye eGoli, befika eGoli bahlale basebenze, kuthiwa sisebenza namandawo lapha, sisebenza namahlangano, kushiwo kodwa namandawo akhona. Amandawo ukuze engene lakithi kaZulu kangeniswa ukuthi kwakunesikhathi la khona okwakuliwa khona amandawo engazi ukuthi-ke uma ngifa la ubani ozosha ekhaya ukuthi ngifile. Ngiyaqolisa ukwelula kodwa ekugcineni nizoyithola ukuthi iyasiza. Uma indawo lithola ukuthi ekhaya lizosho kanjani ukuthi lifile noma bazokwazi kanjani ukuthi lifile, bese vele lifuna umuntu elizomenza ukuthi uma lifa lo muntu alithathe ezolifaka kubo, engakwazi elawulwa yilo. Lenze njani lilinda nje ukuthi lithathe leli gazi lalo ligcobe ngalo wena elifuna ukuthi ulisize, noma likudlise leli gazi lalo emlonyeni. Uma lifa leli ndawo livele life nasi isidumbu salo lapha, bese vele libhonga kuwe. Wena-ke mngani walo-ke manje libhonge kuwe manje, likhulume lapha kuwe ukuthi-ke ekhaya isendaweni ethile, libhonga kuwe. Ungene emotweni noma kuqashwe imoto
idlozi indawo liyakhuluma kuwe ukuthi ngisekhaya ekhaya kusendaweni ethile sizohamba kanje 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 nihambe nize nifike lapha ekhaya. Uma nifika ekhona usubuya seliyabonga indawo kuwe, seliyabonga indawo kuwe, selifuna manje ukuthi ke liwenzele iy'nhlanhla uvele ucebeke manje lapha ekhaya kulungele zonke izinto, kwande nkomo, kwande mbuzi, kwande nkukhu, nawe ube nemali ngoba leli ndawo elafa walingcwaba ngesihle selikwenzela ini iy'nhlanhla lona. Yingakho mawuthi uyahamba uye emzini yabantu uyofica kuney'ndwangu ezimhlophe ey'bekwe lapha emsamo la kusuka khona impepho, iy'ndwangu zalo. Bese-ke uma ukuthi leli ndawo anizwananga nalo, mhlawumbe ulibulele, mhlawumbe abanye walibulala, umndeni wakho nawe nihluphekane kuphele konke. Ithi ingane incane ino-8 years kumane kufike okuyindawo ukuthi khona singamanje sifuna ukuthwasa, sifuna igazi lembuzi. Mhlawumbe ukubona umuntu methwasa omunye kuye kubulawa imbuzi kuthiwa akaphuza igazi layo aphalaze ngayo ngoba unendawo. Indawo seliyahlukumeza, lithatha ingane incane lithwasise ilele ngaqeda ingane ukuthwasa kuthwasa omunye. Indawo manje-ke kuney'ndwangu zawo amandawo siba nesikole, injiti indwangu yawo-ke lamandawo, okungukuthi-ke lamandawo agqoka leliya bhayi abantu abasuke benamandawo. Bese indaba yona ekuthenini thina amaZulu sithanda ukuthi amandawo siyawathwasisa, asikwazi ukuthwasa amandawo ngoba nesindawo sisazi. Thina sithwasisa isinguni, sithwasise idlozi, sithwasise indiki, sithwasise idlozi lezizwe, kodwa isindawo asazi ngoba idlozi ithongo okwazi ukukhuluma nalo nizwane. Manje uma umZulu kuthiwa unamandawo kuyaphambana ukuthi-ke uzokhuluma uthini wena namandawo. Yingakho-ke amandawo evela ngokuthi azenze wena eshawo akathwasi ngoba lisuke vele lizomenzela yonke into ayifunayo. Lisho nje lisuke ephusheni ukuthi hamba uthola ukuthi nokuthi wenze lokho bese iziyalunga iy'nto zakho. Ngiqonda ukuthi-ke le ndwangu emhlophe nale ndwangu ebomvu ziy'ndwangu lezo ey'ngenisa intwaso kumuntu. Bese kuzothi le engiyishoyo engithi injiti iyona-ke indwangu yamandawo leyo egcine-ke isibaningi ngokuthi amandawo asebenzisa yona, okuchaza ukuthi-ke lezi y'ndwangu esikhuluma ngazo namhlanje ziy'ndwangu ezinhle uma umuntu ezoyigqokela zona, kodwa lezi eziqhamuke ngabangoma zimbi uma uzomane wena uzibhince kungashiwongo, ngoba zimane zibe ulaka kuwe noma zibe ulaka ey'nganeni zakho, kuvele idlozi lingekho ngoba wena usugijime wambatha leya ndwangu. Leza y'ndwangu lezi ezubungoma zayingagqokwa umuntu nje, zayithathwa ngembuzi, zithathwe ngey'nkukhu ngoba zifunwe umnikazi othile. Ikhona lapha emnyama enokubomvu enebhubesi amandla engonyama, idlozi lelo. Indwangu umuntu osephothula ukuthwasa oka ethwane ngesiZulu bathi impezi. Amadlozi onke lawo asuke sekumuntu okuchazayo ukuthi usephakathi entwasweni. Lezo zimpahla lezo zithathwa abantu abasuke kufanele benjani bazithathe. Bese kuba khona-ke iy'mpahla ezingenankinga, wona amabhayi angenankinga. Ibhayi elinesilo samabandla, ibhayi elingenankinga lelo esazi kahle ukuthi lithathwa zingane uma zihamba ziya emhlangeni alinankinga. Kube khona amabhayi ey'nhlangano
thothi uzoba khona ibhayi lenhlangano ethile amabhayi ANC, amabhayi IFP, amabhayi EFF, onke lawo mabhayi lawo awanankinga ngoba amabhayani omsebenzi, amabhayi enhlangano awanankinga, ungawagqoka ngeke uzube nalutho. Kodwa lawa esibheke kuwo njengamanje sibheke kulawa ayesetshenziswa abantu abanomoya wedlozi noma abanomoya wethongo ukuthi awumane ulithathe kodwa ungekho ohlelweni lakhona engekho lifunayo. One, abanye bathatha lawa kuthiwa ingwe, amanye umuntu afake ingwe ichaze enye into. Ingwe nje siyazi ngokwasendulo ukuthi inkosi eyifaka ingwe noma isilo esifaka ingwe, kodwa ngokuhamba kwesikhathi nombani useyithatha ingwe ayifake, nombani lokho asiphikisani nakho, kodwa sithi kokunye uyalithatha ibhayi ulifake noma uyifake ingwe. Kutholakala manje ukuthi la ikhaya la lovele idlozi lingabe lisaqhuma-ke manje kuwe, livele lengwe manje ifunakale kule yangane. Leya ngane ayazi lutho, ibanjwe idlozi selifuna manje ukwenzelwa amalungiselelo alo, selifuna ubukhosi balo-ke manje la ikhaya ngoba ukhona umuntu othinte into yamakhosi. Ekugcineni mhlawumbe kube khona ingane elimalayo noma yehlelwe intembi, manje niyohlola kuthiwa hayi abantu abadala badiniwe kudlalwa ngobukhosi babo ekubeni bungathathekanga ngendlela kodwa kuzodlalwa ngawo phakathi kwekhaya. Uyabona bese kuvela umkhokho omkhulu. Ngizothi emabhayini bekubalulekile ukuwasebenzisa kodwa lawa owazi kahle ukuthi akusiwona ngoba omunye uyalifaka ibhayi azilandele yena idlozi elimbi, azilandele yena lento kuthiwa izizwe hayi ngoba kusuke kuyidlozi ngampela kodwa kusena kube sengathi idlozi izizwe kanti umuthi osuhlanganise amakhubalo namathambo ezilwane ukuthi lo muthi wenze lento isuke ifuna umuntu ngaso sikhathi. Ekugcineni uma lamakhubalo lamathambo ezongena kanti awashisiwe noma awakulungele ukuhlala kuwe, abantu avuke bewumuntu, bese kutholakala manje ukuthi nawe vele ubhizi namabhayi. Gcina manje lento bese iyenza ukuthi wena ugcine sekuthiwa hamba uyothwasa noma kumele uthwase kanti bungekho ohlelweni lokuthwasa. Inkinga ilezi zinto oyisebenzisayo. So isifundo sanamhlanje noma isexwayiso sanamhlanje bekuzochaza ngamabhayi ukuthi njengoba niwabona ehlukene kanjeyana, amabhayi athathwa ngomthetho othile okuchaza ukuthi umbukelo osibukele nosilalele akafunde sona manje ukuthi uma elithanda ibhayi ungalithathi lawa amadlozi lawa engawasho ukuthi khona injiti, khona elibomvu, khona elimhlophe, kukhona anamabhubesi, khona ney'nyoka, khona nezingwe okwamabhayi njengoba niwabona ongamabhayi lawo okufunakala ukuthi wazi ngawo ukuthi uma ulithatha leli bhayi lithathe ngesizathu, ungamane ulithathe ngobuhle ngoba maningi bayawathunga la ngaphandle asebhizinisini bayawathunga, abanye bathanda nje ukuswenka ngawo hayi ngoba umuntu kunesimo esithile bese igcina lento isimshaya. Omunye ukhanga efike ezothi ayangigulisa amabhayi mangeke ngawafanga mane ngigule manje noma ngasawafaki ngiyagula, okuchaza ukuthi lento lena isivusa imimoya eminingi. Abanye ke bathunga ngawo-ke amajakhethi naye kade vele kugcine sekuyijakhethi kube kuhle kugqokwe mahle lamajakhethi kodwa mezegqokwa umuntu vele osesebenzile wangena entwasweni, wangena egobongweni wadla bese yakhululeka-ke ukugqoka ngale ndlela yamabhayi. Kungamane siyesibona thina iy'ngane ey'ncane seyifakela amabhayi. Uqale-ke manje ukuthi kuchaza ukuthini enganeni encane, imuphi lo mthwalo lengane ethweswa wona. Sicela ukuma kancane sizwe ukuthi uthini usisi bese
siyaqhubeka. Hayi siyabonga kakhulu waze wayichaza kahle ngoba phela thina sisibona sebegqokile kukuhle ngithi nje nami ngiyayithenga-ke le yaze yayinhle sifuna ukuswenka angithi sibona nama-celebrity ayagqoka ko-TV sithi nje hawu ngeke mese kugqokwa nawu sibani bani nami ngiyakufuna kanti siyilethela imithwaso la hhayi ukuphapha kuyaphela namhlanje ngicela ukuthatha imibuzo embalwa la uMusa Tembe ubuza ukuthi linjani idlozi lezizwe. Ya la sinomuthi igama lawo kuthiwa udlozi lezizwe, umuthi lo okuthiwa udlozi lezizwe ukhona lowo muthi lo. Angakakhulumi ngedlozi lezizwe, ngizakhuluma ngalo muthi, umuthi gelekece otshalwayo omilayo endle uyakhiwa igama lawo kuthiwa udlozi lezizwe noma ungafikaphi uzowuthola ukhona. Idlozi lezizwe kushiwo idlozi lomuntu ongesiyena owala ekhaya, okuwumuntu owahamba wayothengwa emathuneni kwathiwa sicela uhambe uye emzini othile sizokuthenga, hambe emzini othile ubahluphe bengakutholi ukuphumula. Loya muntu mefuna ukubona-ke indlela yokuhlupha umuntu nje kahle kahle ile ndlela yokuthi umuntu kube sengathi unabantu abadala, nihambe niyomthwasisa kufane, nimuse emanzini kubathandazi awasebenzisa ichibi kufane, nimhambe zonke iy'ndawo kufane, kube ngathi idlozi alifuna ukukhuma, kanti ungenwe idlozi lezizwe lizoqeda inkomo egcekeni, lizoqeda imali egcekeni, lizoqeda yonke into ukuthi ngalo muntu lo akafike ethwasela kusasa uyothwasa ngale kuso uyothwasa ngapha ngoba lilokuthe nje idlozi ngikhona. Kuthiwa lo muntu sewathwasile wonke amadlozi usekwenze konke, kanti iliphi leli dlozi elingafuni ukuphumela ukuvela bese kutholakala ekugcineni mase khanjwa abantu befembo ukuthi chabo unedlozi lezizwe futhi kulanda umuntu le mathuneni wazofakwa lapha ngesithonga kuthiwa umdliwa. Idlozi lezizwe, idlozi lezizwe nomdliwa into eyodwa ngoba lento izodla yonke into la ekhaya. Idlozi lezizwe malifakiwe emzini womuntu akulungi lutho, ntombazana igane, insizwa iganwa, akusebenzi umuntu la ekhaya. Kuphilwa ngokuthi uhulumeni akhiphe imali yey'ngane le kuthiwa ekolo ukuze la ekhaya kuzodliwa, ngoba leli dlozi lenza ukuthi bonke abantu bengaphumeleli kungalungi lutho. Idlozi lezizwe okuyidlozi-ke lokufika, hhayi idlozi lemvelo, ngoba idlozi kuba abantu basekhaya kini nabantu basekhaya koma abasuke bekuwe nomkhulu bakho nokhokho bakho abasuke bekuwe, kodwa kwathiwa yilezizwe umuntu-ke lowo onjani wokufika, ngoba omunye noma kuthiwa uganile uma engenwe idlozi lasemzini kuyasho ukuthi leli dlozi lingene lasemzini la wagana khona, akushiwo ukuthi lezizwe. Unumber 3 uthi izizwe umuthi ohlanganiswayo, kuthiwa-ke izizwe igama lalowo muthi lowo. Uma uzongena kumuntu ngokuyindlela yokuthi awuzwananga naye, uyafika umuntu uzohayiza bethi uney'poliyani uyahayiza, abanye bethi hawu unezizwe, lo muntu lowo ahayiza abhonge akhulume bese kuthiwa unedlozi lezizwe. Ngamanye amazwi akanalo idlozi, kodwa lezi zinto ashawa ngazo nezinto athunyelwa zona sezizenza idlozi. Ngicathi uMusa uyangizwa-ke manje. Okokuqala ngichazile, ngachaza okwesibili, okwesithathu lokhu konke lokhu kusho idlozi lezizwe. Uyakwazi ukulinqaba melithi liyakungenela ezizwe uthi hayi wena phindela kwabakini phuma kumina, noma mese selingenile ayikho into ozoyenza, awukwazi ukuthi nje hayi return to sender, wrong address, hamba ufuna abakini. Awukwazi idlozi lezizwe ukulinqaba ngoba alifiki ngesihle,
uzwe selikuwe ngoba nakho babeyocela lapha benza amasiko bevusa umuntu ongasekho eze kuwe eseyidlozi kokunye bakuthumelela ngakho ulele ephusheni noma uhlezi limane lingene akwazi ulincapha kodwa liyanqatshwa ngomuthi makuthiwa selikufakile selingene bese uyalashwa-ke uyakwazi ukunqaba uma udla imithi uthi cha ngikudingi phindela emuva angikufuni biyela kwabakini usho ngomuthi ngalesi khathi lezi seliza ngomoya bese kuvuka lo muthi usuyakwazi ukuthi manje ulixoshe uliphindisele emuva iyona ndlela kodwa ekungeneni ngeke ukwazi ukulivika lingakangeni kubiza ukuthi lingene kuyima ukwazi ukulivika. Manje mangabe ungenwe yilaba bako-Mozambique ubhula ngani uhlathulula ngolimi lwabo bafika kuwena ngolimi lwabo noma ngolimi lwakho noma mekuthiwa mhlawumbe ungenwe elomlungu elikhuluma ilanguage ongayazi ukhulumani wena uma ungabe ususebenza bese likuvukile idlozi? Yebo, idlozi ma kuyelomlungu uzokhuluma lifikile kuwe uzokhuluma isingisi. Uma kuthi ungenwe idlozi lo muntu ukuhamba umuntu waseMozambique wakuphi kuphi uzokhuluma lolo limi kodwa lokho kusekuncike ekuthenini bukhona yini ubuhlobo onabo wena nalowo muntu lowo ngoba ukhona umuntu okuthola ukuthi simbona kuyena kodwa uzalwa umuntu waseMozambique mhlawumbe ikhehla lakubo laseMozambique thina sazi yena kanti imvelaphi yakhe iseMozambique mase ngenwa yidlozi kuvele kuvuke loya muntu ukhokho noma umkhulu oshiswe empepheni kube uyena ongena kule ngane ukuthi ngifuna uthatha umsebenzi wobungoma ungisebenzele ila khona ozovela avuke khona-ke mase le ngane isivuka into zayo ivele ivuka ingane ikhuluma lolu limi ukhuluma yena kule ngane le ngane nesikho umlimi esingalazi kwenze njani kuthiwa hayi abaseMozambique sekufike umkhulu wakhe okuyiyena umphethe ma ukuthi ukhuluma isindawo uzokhuluma izindawo mekhuluma isishangane uzokhuluma isishangane ma kuyisiputukezi isiputukezi ma kuyisisena isisena ulimi azolukhuluma kulo muntu ngoba uyena ongene kuye. Hayi siyafunda namhlanje sifunda kakhulu nanguSiphamandla Mshibe ethi abalozi bona bafika kanjani eSouth Africa ngoba eZambia kukhona the Lozi people ngiyabazi nami isizwe sabalozi eZambia and abantu bayathwasa abalozi lapha eSouth Africa. Abalozi bona bafika kanjani eSouth Africa ngoba eZambia kunesizwe sabalozi and abantu bayathwasa yini bathwasisa yini abalozi eSouth Africa? Sicela usichazele ngedlozi labalozi. Thank you. Lana inkinga esinayo thina njengabase-South Africa sinenkinga yokuthi kunezinto esingenazo. Uyabona la kithi sikahle kakhulu masikhuluma ngezulu sikhuluma ngamabutho sikhuluma ngezizwe sikhuluma ngemithi yokulapha uhlangothi imithi yokuyivikela imithi yokuqina sinayo la eSouth Africa masikhuluma ngamadoda abafana abafisha sinayo lo mithi kodwa khona imithi esingenayo esisuka thina la siviza ama-passport sihambe siye emazweni angaphandle sihambe ko-Mozambique ko-Zambia kuphi sihambe siyofuna izinto sibuye nazo la. Ngiyalana ekuthenini uma kuzothiwa eZambia kunabalozi uyafika ngaleyana uzofuna into ake nje uzofuna into yenhlanhla bese bevele bethatha umuthi mawufika la ubaba wakhona wayelapha kulo muzi oze kuwo mhlawumbe sekulapha indodana yakhe bese bevele bethatha umuthi bewakhe lo muthi bethathe kancane enhlabathini yethuna lalo baba wala ekhaya
befake la kulento ozohamba naye wena uzosuka ngalo ujabule uzothi ayi ngibuye nesipoki lena eZambia ngibuye isipoki sami sinzima yabona mhlawumbe ujabuliswa ukuthi uzobe usebenza mawusobuye suyifaka lento la ekhaya sekuyavuka phela manje ubupoki bayo iqaleke manje lento lena bese iyakhuluma lapha emsamo sekukhuluma lo yamuntu wayelapha onikezwe yena nawe uzokwelapha siyaqala manje lento useyakhuluma lo muntu ukukhuluma kwakhe akazwakali ukuthi uthini kuzwakala sengathi amakwele bese kuthiwa hayi abalozi akethi vele abalozi isizwe njengoba namandawo kuyisizwe bese hayi abalozi usibani nabalozi hey usibani ubhula ngabalozi abantu abakhulumayo lapha emsamo laba abantu balandeli bese kutholakala ukuthi ke kudala umlozi impande futhi nawo abantu abadala abayizalukazi ogogo babekwazi ukuthi bewubambe beyenze lempande lena beyenze ikwazi ukukhuluma engathi shamakhwele ihambisane nomoya kuthi njalo nje bakushaya umoya ushaya umoya endlini yangenhla bese kuba khona ishamakhwele bese beyakhona ke beyosho ukuthi hawu sofikile umlozi bekhulume leli khwele bekwazi ukulichaza ukuthi lisho ukuthini so yinto leyo eyayenzeka kudala namanje kisenzeka bese kuzothi ke le engiyichazayo yokulanda into ibizwe ukukhuluma nayo futhi igcina isiba njalo kwangabe kusaba manje umlozi kwathiwa zigubhu ezikhulumayo ngoba le yanto iyakwazi ukukhuluma nawe isho ukuthi kwenzakalani manje ifuna ikhulume nawe iqede so yangena kanjalo leyo nto la kuthini bese ke umuntu makuthiwa uthwasa idlozi lomlozi kuchaza ukuthi usuke echaza ethwasa leli yadlozi elalandwa lazokwenza umsebenzi selifuna manje nalokuphila selingena kumuntu othile wala ekhaya selifuna manje alithwase enze imkhuba yalo enze elithandayo ukuze lizokwazi ukuphila aphatha amadlebe umuntu aphatha amazinyo amadlebe ebuhlungu kube ngathi phakathi khona into egwaze ngenalithi kube ngathi yena khona okhuluma emadlebeni yilo leli dlozi lalo muntu selifuna ukukhuluma kubani kuye okuyinto ke eyenza ukuthi igcine isinaba isiyanda endaweni eziningi uthola ukuthi kunomuntu othi usola ngabalozi kunomuntu onabalozi njalo wayichaza kabuhlungu okubuhlungu nje ukuthi I think wayichaza kamnandi indaba sayizwa kahle it's a shame ukuthi asifundi ngalezi zinto ezikoleni because izizwe lezi that fall under the Bantu people mina ke I have a very strong interest with history yabantu as in the Bantu people abantu history yakhona so ngiyazazi zonke lezi zizwe I've been to go Chimayimani eZimbabwe la kuhlala khona amandawo let me show you some photos of amandawo and it makes sense because even the way they dress traditionally you can see ukuthi kusho ukuthi ingakho nezangoma zinalembala eyithile these are the Ndau people abaseZimbabwe endaweni ekuthiwa iseChimayimani so umuntu mekuthiwa ungenwa amandawo nabake abasuke kodwa nabo they fall under the Bantu babantu ukuthi kwafika phela abelungu bahlukanisa amabhoda bathi hayi la sekuyiZimbabwe hayi la sekuyini that's why uma yakoZimbabwe ufice bekhuluma isiZulu bekhuluma isiNdebele esicishe sifane nesiZulu bekhuluma isiTswana because we were one people bafike bahlukanisa ngisho uya koKenya ufika uthi hawu ngiyabezwa bathini mebekhuluma isiSwahili ngiyabezwa bethini mebekhuluma isiKikuyu ama languages akhona so I think our leaders have a duty to teach us the correct history ye country yethu and abalozi nabo ngiyabazi the Lozi people abaseZambia I want to show you futhi nabo uzobona in their traditional way these are not izangoma it's their traditional way uzoyibona resemblance ukuthi kushuthi it makes sense ukuthi izangoma igqoke kanje nami engabe kuthiwa zingenwe yibona abalozi this is how they dress bona nje imbala yabo nje mabegqokile bethi bayigqokele nje bayiswenkele imbala yabo yosiko so wayichaza kamnandi siyabonga dokotela it makes sense but I do wish one day that le history singayifunda nasezikoleni because sazi konke ngeBhayibheli sazi konke ngokwakwenzeka koJerusalema kodwa sikwazi okwenzeka la kuthina la sihleli khona
So I really wish ukuthi ngempela ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi ifakwe le history elokhuzeni. And I'm sure a lot of you are learning for the first time ukuthi khona abantu ekuthiwa abalozi, khona abantu ekuthiwa amandawo. So go out there, do your homework ngoba mhlampe nawe you are part of them usuka kubona. Because before kuhlukaniswa amabhoda we were one people. So let us find out about history. Ungazi ukuthi wena ungena umuntu waseZambia kanti ungena umkhulu wakho, umkhulu kamkhulu wakho wayevele ewumlozi. Kwawukuthi kwathi kuhlukaniswa amabhoda ke babe yisebenzele emayini. Njoba sazi nokuthi bayafika bayikhethela izibongo ngoba benzelani indaba ye convenience ye immigration. So we need to find out about history yokuthi sivelaphi. Ngiyabonga kakhulu. Yo, awuthi ngibheke eminye imibuzo lana Dr. Wami. Uthi Exara, lazi la kukhona igama bengizofeyila i-exam la. Abalozi bahlaselwa abesuthu ukololo eZambia bahlala khona kodwa bagcine bebuyile bengabalozi bahlala ezintabeni zokhahlamba kwaZulu kwashadwa nabesuthu kwaba khona umoya wabalozi kwaZulu. Halala yabo siyafunda namhlanje. Nayi history. Uthi abalozi bahlaselwa abesuthu ukololo eZambia. Bahlala khona kodwa bagcina bebuyile bengabalozi bahlala ezintabeni zokhahlamba kwaZulu kwashadwa nabesuthu kwaba khona umoya wabalozi kaZulu. Shuthi bayabaleka ngoba behlaselwe. Uyabona ukuthi ihistory le kufanele ngabe siyifunde ezikoleni. Thank you so much Ike. Angazi noma noma uIke ngiyaqala ukubona uIke noKhe ababili but we learn every day. Thank you so much for ukuthi usichazele siyafunda la kumnandi yazi. Usiphamandla Mshibe uthi ngabe izizwe namabutho into eyodwa. Izizwe namabutho ngabe into eyodwa. Into engichaza kakhulu ukuthi siqale sikhuluma ngamabhayi nje la imbala yayo. Kodwa uyabona ukuthi manje si-deep sikwi-higher grade sikhuluma into eyishubile ngempela. Hey. Yeah. Izizwe namabutho akufani. Izizwe namabutho akufani. Abahlangana njalo uma kuthiwa umkhosi welembe bavunule bahambe baye emkhosini welembe kuthiwa ke amabutho laba bantu ababulala inkomo bayisonta intamo izife bese yadliwa kuthiwa ke amabutho abantu ababehamba nelembe umfowaseza ngakhona uShaka ababelwela isizwe sakaZulu babehlukaniswa kuthiwa amabutho labo bantu lapho namanje basekhona kodwa ukujula kobunyanga ila esithola khona ukuthi ngalesikhathi kuliwa eSandlwana amabutho ayelwa namangisi khona awaphilanga akhona alala lapha ngalesikhathi elala lapha na ke angatshela lapha nje kwaphela kanjalo so kuyeke kuthathwe amathambo alabo bantu ababefele lapho ethathwe azoshiswa asanjululwe agaywe bese kuthiwa ke amabutho labo bantu labo basuke sebezovuswa bezoba yini umuthi kodwa ubizwa ngamabutho bese kuzoba ukuthi uma kuthiwa izizwe kusuke kushiwo manje inhlanganisela yabantu makuthiwa amakhaladi abelungu amandiya amashangana amaXhosa abesuthu izizwe lezo izizwe ngokuhlukana kwazo so kuye kubanjwe ke amathambo okuhlukana kwalezi zizwe kuzofakwa la kulandwe amathambo okuhlukana kwezilwane zonke zizofakwa la
kulandwe imithi ngokuhlukana kwayo izofaka la ndawonye bese kuthiwa-ke izizwe singena kanjalo izizwe kodwa amabutho kusuke yibutho leli belivela la kodwa mase lifile kuye kuthiwa-ke la abafela empini sekulandwa-ke lawo mathambo lawo kuzokwenziwa ngawo-ke umuthi okuthiwa amabutho imithi le esebenza makuthiwa kulahleka imoto kulahleka iy'nkomo kugqekeziwe endlini noma kuhamba umuntu akabuyi kuthiwa-ke hhayi sothumela amabutho azomlanda bese kuthi izizwe zingena zona ekwakheni mhlawumbe ufuna umuntu abuye uhanjelwe intombi uhanjelwe umfazi noma uyashela intombi ayivumi ufuna ivume izizwe isebenza izinto ey'njalo ikakhulukazi kodwa-ke kuhlukene akufani akusiyona into eyodwa cha. Siyabonga kakhulukazi kwaMnandi la ekhaya sifundile namhlanje. uThembi Mashilwane uthi ngisacela ukubuza mina ngabona amabhayi as a vision ngawathenga bekuyi-injethi phalo bhubesi elimhlophe kwase leli eli-green ngaphupha bathi ngilithenge. Nangu uthi waphupha amabhayi ephusheni bemtshela ukuthi imaphi afanele awathenga kuyi-injethi phalo bhubesi elimhlophe kwase leli eli-green waphupha bathi abalithenge. Mungabe waphuphile kuyenzeka yini awuthi ngiqhubeke eqhubeka la uthi kuyenzeka bathi idlozi akulona elakho bese belivala bathi nanoma ngingathwasa ngeke lingisebenzele. So kwenzeka kanjani mekuwukuthi waphuphile amabhayi kuthiwa wathenge fanele uvuke uwathenge noma kunondlela okwenziwa ngayo? Yebo, cha amabhayi uma uphuphe kuthiwa athenge kumele uwathenge bese uyabika emsamo ngoba kokunye kuthi ukubika ungakawathengi usho ukuthi nakho engiphuphile ngivuka kuthiwa angithenga amabhayi anje ngicela kuvela ukuthi ubani lo wafunayo uwafunela ini usho empepheni ungakawathengi. After 2 days noma emva ka 3 days noma ngakhona ngobusuku bangalula ngashisa impepho uzovela umnikazi wawo esho ethi cha imini engifunela amabhayi ngiwafunela ukuthi nokuthi ngoba muzomani wathenga amabhayi ungatholanga ukuthi ubani umnikazi uzoba nenkinga ukuthi uzoholeleka ekutheni ugcine usuwenza izinto ezi-wrong kanti bekumele uzwe ulandele umnikazi ukuthi yini afuna uyenze. Okwesibili idlozi uma belivala bese akusilona elakho ungasebenzi ngalo ngeke vele mase belivala idlozi usebenze ngalo ngoba uma belivalile phela ngeke livele uyogula nje uhlupheke wehle wenyuka ulahlekelwe yikho konke kanti selivaliwe idlozi ukuthi lingaveli. Okubalulekile ukuthi uma ikhona inkulumo enjalo eseze yafika kuwe ukuthi idlozi leli bazolivala kufuneka uzame ukusukumela ukuthi uthole umuntu alithenge idlozi okungcono libe ngakuwe uthi noma uqala uthwasa libe lingakuwe ngoba muzothwasa kanti sebelivalile uzoba nenkinga yokuthi ngeke ubone umphumela wokuthwasa kwakho futhi ngeke uzubone ukuthi usizakele kanjani ngoba vele balivalele ngaphandle. Kwamnandi la ekhaya nangu ayifuthe ebuya esidokotela osithole nodlamini bangamandawo bayasibulala ogobela ngoba thina okumele sishweleze kodwa umndawo idlozi lakithi kumele silithwasele ngokugcwele. Nangethi osithole ayingabafica-ke impela osithole nami elokhuzeni kwiNdawo Nation kubantu bakwandawo kodwa-ke iy'bongo they cross over. I've seen so many surnames muthi uyakwamanye ama-African countries uthi awukhona uDube la awukhona uSithole la so iy'bongo yes they do cross over. Uthi dokotela osithole nodlamini bangamandawo bayasibulala ogobela ngoba thina akumele sishweleze kodwa umndawo idlozi lakithi kumele silithwasele ngokugcwele. Hey, I still go back to uhulumeni especially abaphathi bezemfundo education ukuthi bayabasifundise lezi zinto ngoba thina sasingekho ukuhlukaniswa imingcwele
asazi ubani wahlukaniswa kuphi. So if we can be taught ukuthi this surname comes from this clan, bafika kanjena, mhlampe kungaba khona umehluko, abantu bangazebenziswe ngey'ndlela ezi-wrong. Kodwa-ke ungachaza nawe dokotela ukuthi uthini la mekuthiwa ozithole noDlamini bangamandawo. Kuthiwa bayasibulala ogobela, niyayibulala iy'ngane zabantu. Akumele bona bafike. Kodwa umndawo idlozi lasemakubo kumele bathwase ngokugcwele. Angazi-ke mina ngoba omunye ugogo wami uMasithole, omunye ugogo wami uMadlamini. Shuthi ingakho nje ngibathanda abantu bangare. Cha, ake ngibeke nje ngokuthi ukuthwasa lokhu kuyadinga ukuthi uma uthwasa ungenwe yidlozi engathi ungakwamukela ukwazi ngemvelaphi yakho nedlozi leli futhi osukulithwasa engathi ungaba nayo inhlanhla yokuthola umuntu ozokunikeza izimpande zokuthwasa khona idlozi elikuwe lizokwazi ukukhuma kahle ukuthwasa kwakuyilokho ukuthi likhume angijengoba njengamanje nje nangu uDlamini nangu uSithole uma wena uthwasa udla impande wena uyidle lempande avele uDlamini afike athi uDlamini hayi mina nguDlamini ngisendaweni ethile ngahlukana nokhokho bakho noma ngahlukana nomkhulu bakho ngesikhathi esithile ngaye endaweni ethile into engiyifunayo manje ngifuna ukulandwa le ngingeniswe ngapha sengafa ngifuna ukuba nje akuthi yeza ukuthi impande leyo iyamsondeza eduze sebeyabuya abantu abadala bayekhaya sebeyasho bathi cha impela siyamazi noma sezwa omunye hayi mina-ke ngusithole noma ngudlamini ngiqhamuka esayidini lakomalume okuyinkinga manje abantu abasathwasizwa manje senele ngafika nje umuntu uthi nedlozi sekujaha ukuthi nje akenzelwe inkamba sekuyagidwa sezothengisa iy'ngubo eziwu-100 zokudlala kuthiwa uyaba abe ngathi uyashada umuntu sekwaziwa njalo akasahlali umuntu aqale idlozi lakhe likhume liyikhulumele ukuthi lifunani emva kwalokho bese kuyima efunda umuthi manje sehlala nje inyanga ey'mbili seyaphuma njalo sekubulawa inkomo engaka ney'mbuzi emva kwalokho abeke lapha athenge yonke into asuyicabange la sekuthiwa uyaba seyaphuma aphume kuphinde kufane futhi ukugula kuqhubeke ngoba akathwasanga akayidlanga impande nalo mthwasisayo naye futhi impande akayazi naye kwezwa njalo kuye wathiwa-ke nahamba nali ibhuku uyagcina lapha umuntu useba nenkinga manje ukuthi nami nginabantu abadala njalo awu nihlala edorobheni umuntu lapho uyayidayisela hhayi nginabantu abadala awu omunye kuthiwa hhayi lalela ngoba nabantu abadala ubogaxa ibhayi khona abantu bezokubona nabantu abadala uma uhamba nje ungahlukani nebhasi uma uhamba ungahlukani neshopa njalo sekuyilokho abasakwenzi okwakwenziwa kudala ukuthi umuntu uma ethwasa uqale adle impande kuqala idlozi liyikhulumele lona livele idlozi ukuthi lifunani lithandani liwubani noma kusuke ube zohlola ufike eshisa impepho eshaya amathambo abize leli idlozi elamngena ukuthi nangu umuntu uxakekile ngaze ngithini kuye wena owaziyo etshela idlozi lisiphakame idlozi likhulume lo uze ngokuthi kusekuhlola idlozi manje uthola ukuthi wathi luphelele kodwa umuntu akakuhlolele kunzima kazi omunye umanakhale ngoba usengazi ukuthi uzothini kuwe uhlezi la ufuna ukwazi ukuthi ekhaya konakalephi ekhaya kumele ulungiseni kodwa ngenxa yethonge likuye lithi hayi ekhaya kuwukuthi nokuthi hamba wenze ukuthi nokuthi usizakale adume umuntu ubani uyahlola ithonge lamngena so injani indaba ukuthi-ke sekwenze njani vele mese nisihlolela into engekho umuntu eyi nami ngingahlola yazi babuze wena ungihlolele bathi ngibona ithuni uthi akaze kushone muntu nje ekhaya athi hhayi ukuthi liyeza ngibona ithunzi lethuni athi animenzelanga ubaba umsebenzi uthi awusiwenze last week nje athi hhayi khona owantshontsha inyongo ubona ukuthi uyishintsha yonke into engiyishoyo lo uyishintsha yonke into engiyishoyo
Nangu uSamke Gcabashe ebuza ukuthi liphi idlozi lamanzi? Amadlozi amanzi maningi. Uma umuntu ephupha inhlwathi, lo muntu lowo usuke kuchaza ukuthi kunedlozi lamanzi elikuye. Idlozi lamanzi ke libizwa ngalelo kuthiwa inzunza, abanye bathi inzuzi, abanye bathi inzunza. Idlozi ke lamanzi kusuke kuyinyoka leyo yasemanzini. Kuphinde kuzoba khona idlozi, sike sakhuluma ngalo phambilini, sikhuluma ngenkosazana yasolwandle. Idlozi lelo lasemanzini, inkosazana, okuwumlungu ngapha ngaphansi kube ufishi. Idlozi lelo elihlala emanzini noma lihlale olwandle. Iwona amadlozi lawo. Bese kuzoba khona umuntu okuvele kuthiwa wahamba nomfula, wangaphinde wabuya, wahamba nomfula wangaphinde wabuya eminyakeni. Lowo muntu lowo uyabizwa naye ngedlozi lasemanzini ngoba akaphili emhlabeni, akanathuna, wahamba namanzi. So ubona abanye abantu bebehamba bonikela emfuleni, bekhuluma emfuleni, basuke bekhulume kulowo muntu wakubo owabhubha emanzini wangaphinde waphuma. Ngoba siyazi ukuthi umuntu mekwangena emanzini kunesikhathi la angaveli ngaso khona, kodwa after 2 days sekukhume inyongo, uyabonakala intathu emanzini ngoba inyongo isusekhumile. Kodwa lesikhuluma ngayo ungena unompela angaphinde yaphume, angaphinde avele. Bese kuthiwa-ke idlozi lamanzi. Bese kuzoba yile nkosazana, kuzoba yile nyoka kuthiwa inzuza. Amadlozi-ke amanzi lawo, noma ngabe yiliphi-ke elinye mhlawumbe omunye umuntu angalichaza ngenye indlela, kodwa wona amadlozi amanzi akhona. Namba abantu basuke bengasaphumi bedlelwe woshaka nje, uthole ukuthi uzogwiliza kaboshaka belambile bakudla oshaka bese kuthiwa idlozi lamanzi. uFumbatha Ntokozo uthi yini ukufemba? Ukufemba. Ukufemba ukuhlola, kodwa ukuhlola okwenziwa abantu abadala abangasayi endaweni yabo. Kakade bekwenziwa abantu besifazane, abantu abazalayo. Bese kuzothi namadoda-ke ngiye ngizwe ukuthi ayafemba, kodwa ngazi ifemba langampela kuwumuntu omdala owugogo. Ukufemba-ke ukwenza nje ukuthi uma ngizocela ifembo kanti ngithakathwa, akeke nje ngithakathwa uwe sisi, uma ngeke loyo muntu eyongifemba uzovele yena esha amahlaya loya muntu, esho amahlaya, awu ubanga losho amahlaya la ekhaya tholakala ukuthi hhayi uthenjiwe phela usha amahlaya, siyazi. Sekuyavela-ke lapho ukuthi uthenjiwe, yabo. Uzoyisho lento njengawe, uzokhuluma njengawe, ahlekise, enze yonke into. Lo muntu uma kuyimina engikuthakathayo, kuyofika laphana akhulume njengami, akhulume izwi lami, njengoba ngikhuluma nje ukuthi hawu leli zwi likaMnguni, leli zwi likaSibanibani. Ukufemba yilokho. Ofembayo akawashaya amathambo, akathandazi, akawabizi amadlozi, cha. Kushawa igubhu la, kushiswa impepho la, kushiswa imithi yakhona, bese iyamvuka-ke le nto-ke. Imvuke mayiqeda ukumvuka nje, uzokhulumisa kwalowo muntu lowo wenza leyo nto. Uma ukuthi la ekhaya kunebhubesi elihambayo la, uzobhonga njengebhubesi. Aphinde futhi akhulume njengomnikazi walo ukuthi leli bhubesi likaSibanibani lenza ukuthi nokuthi nokuthi la ekhaya la qhamuka kanje langena kanje, yimina umnikazi walo ubani, ngalithatha kuphi. Ifemba-ke leyo. Hayi, siyafunda. Idlozi lomnono laqala kanjani kuthina? Yini idlozi lomnono nokuthi laqala kanjani? Inono aliqalanga,
aliqalanga nje likaliqali inono nje idlozi lethu thina abantu lalikhona kudala. Masikhuluma ngenono sikhuluma ngomuntu oyithandayo, ukuthola ukuthi lo muntu uyayithanda kuthiwa uyinono. Ngamanye amazwi uma wena uzothwasa bese kuthiwa kukhona inono kuwe, kuchaza ukuthi kukhona umuntu wakini owayeyinono owayeyithanda naye ungene kuwe. Ilokho-ke nje ayinde ilapho nje khona owayeyithanda, so naye ulapha kuwe ngoba khona isangoma uthi musibona ubuke nje ukuhlanzeka kwesangoma ukuthi awu lesangoma sahlanzeka kangaka, saklini lesangoma, siphila impilo yobunono noma sinaso sesihamba emhlabeni esongena kuye uyoba yinono njengakho, bese kuthiwa-ke unenono lo muntu. Eyi, ungabi isangoma esinuka impepho nekhwapha nenyongo. Uright ungenwa yinono. Elinjani idlozi elinomona? Elinjani idlozi mekuthiwa idlozi lakhe elinomona umuntu ethiwe kuye elinjani? Kahle kahle-ke umona nedlozi izinto ezimbili ezihlukene. Umona ukazi ube yidlozi, inhliziyo yomuntu enomona. Uma kuthiwa idlozi elinomona alikho, umuntu onomona. Bese kuba ukuthi lowo muntu lowo uma efa uzoqhubeka nokuba nenhliziyo embi noma engasekho. Ngalesikhathi esengena kule ngane aqhubeke manje enze ini umona. Okungukuthi omunye umuntu kuyaba ukuthi mhlambe ubethakatha kuyothi noma engasekho esengena kule ngane manje isithwasa igcine le ngane naye manje isenokuthakatha manje. Iloya umuntu wayethakatha ongene kule ngane, kodwa idlozi alibi nomona, inhliziyo yomuntu eba nomona ukuthi noma engasekho eqhubeke kubantu engene kubantu ngale nhliziyo yakhe embi enomona. Bese kuthiwa-ke idlozi lakhe linomona, cha iloya muntu onomona ongene kule ngane. Ngiyabonga kakhulu. Nangu u-Ike ephinde esichazela lana ukuthi ukufemba ukuhlola nokulapha kwesindawo lapho kukhishwa izilwane nemimoya emibi, kukhishwe idlozi elibi umdliwa, ukulwe amadlozi akho azikhulumele akomama nobaba nawe ukhulume nawo. Iyachaza impela, iyafana nalobu ichaza ukuthi umuntu mengabe akhulume impela uze ukuthi ayisekukhuluma umnguni-ke manje, uze ukuthi ayisekukhuluma uThenjiwe manje. Hayi cha, umuntu uyafunda la ekhaya, sofunda size sife. Uthi uThembi Mashilwane, mina ngadlwengulwa kuthiwa bavala idlozi, lo baba wathi kumina idlozi livalwa kanjalo, wangiphuzisa omunye umuthi, ngase ngithi kuye lo muthi uyangidaka, making me drunk, wathi kumina silungisa inkinga yakho. Sinenkinga eningi-ke lana dokotela yabantu ogobela abadlwengula iy'ngane futhi hhayi abesilisa kuphela nabesifazane bayinukubeza kakhulu iy'ngane, both girls and boys. Enye topic nje leyo kusafanele sike siyikhulume ngempela ukuthi inqotshwa kanjani. So sorry to hear that Thembi. Asithembe ukuthi abalinqobanga ukuntshontsha idlozi lakho nokuthi balivale. Angidedele uDr. Mnguni ngizwe ukuthi uthini. Cha, lena-ke yalo mntwana yabambi yababuhlungu kakhulu ngoba uyabona angazi ukuthi lento iyolungiseka kanjani. Sike savama ukuba ney'nhlangano lapha ebunyangeni ezokuthi kuhleze kuhlanganwa njalo kanye ngenyanga kukhulunywe ngazo lezi zinto ey'nyangeni ukuthi uma selapha yini okumele masiyenze kubantu, yini okumele singayenzi kubantu. Bese kutholakala manje ukuthi kunalezi inyanga lezi zoqibukhowe lezi zamanje ey'vele y'qhamuke manje useyalapha laphana
usenesigodo lapha muthi uyalandela akanaso isitifiketi futhi akekho nomuntu omthwasisile ayikho nenhlangano yabelaphi angaphansi kwayo okungukuthi uma ezinto ezinjengalezi silandelele ukuthi bamnika nesitifiketi sokulapha uthwase kubani kuphi nini lokho sasisunguliswa yiyo lento yokuthi abantu bayasibalekela manje usabathe uthi uthatha umuntu ngiyathanda ngenyanga kodwa ngiyesaba ngoba inyanga ziyadlongulana kanti hayi zonke yilabo keep go okungukuthi umuntu oba kulesimo kunomthetho othi akavula icala ngoba kusese kuyicala lokho uyabona njengamanje wamdraga wamphuzisa imithi kanti ufuna ukuganga ngayo okuyinto leyo ufunakala ukuthi uma ngempela umuntu imehlele angahlali nayo ahambe ukuze umuntu owenza lento avele obala kungabe sekungcola wonke umuntu yinto ngempela esicela ukuthi abantu abayiqaphele okunye engithiphise uma ngikhuluma ey'ndaweni ngithi mina umoya enyangeni nje ungahambi wedwa okungcono uhamba nomunye umuntu akwazi ukuthi-ke azokulalelisa aphinde futhi azoba ufakazi kwayo yonke into ezokwenzeka ungamandi ufuna ukuhamba wedwa ngoba okunye uyahamba wedwa ube nenkinga uthi nomuntu ubeka udaba lakho ugcina ungasasizakali kahle kuthiwa hhayi awunafakazi but kuhle ukuhamba nomunye umuntu yilokho ebengixwayisa ngakho futhi-ke ngiyasho nakusisi lo owehlelwe yilesi sehlo ukuthi hhayi sorry sisi kakhulu siyazwelana nawe. Sorry kakhulu sisi kubuhlungu kodwa-ke let's hope ukuthi izoba khona i-solution. Uzobathola aba-right abazokwazi ukuthi bakusebenzele kahle bakulaphe nazi ney'namba za-Dr. Mnguni la if ufuna ukukhuluma naye privately or mhlampe mekuwukuthi more comfortable ukukhuluma nomunye mhlampe uthole owesifazane I don't know but-ke yeah sinawe emthandazweni siyathemba ukuthi konke kuzolunga idlozi ngeke lize likulahlele kubantu bokukhohlakala sho ukuthi wangenwa yinuku angenwanga yinono lokobela wangenwa idlozi eliyinuku. Dr. Mnguni isikhathi sesisiphelele kodwa ngiyabonga kakhulu into osusichazele yona. Guys, every Friday uDr. Mnguni usuke seyigoqa-ke seyenza ibe condensed ibe i-revision kwi-channel yakhe ku-YouTube. Nayi i-link ye-channel yakhe ngiyifaka la. I-link ye-channel ya Dr. Mnguni. Ngicela nizame ukuthi nibuke every Friday. Mungakazi wabona ama-video akhona, please do go and watch and let us subscribe and get him to a high number of subscribers because kuluningi ulwazi esilitholayo. Futhi ngoba kusuke ngingasekho live kusuke ngabesabi i-hour or 2 hours so sekuba nje 12-15 minutes echaza yonke into. Okunye-ke okungakwazanga ukuchazeka namhlanje uzokuchaza khona kwi-channel yakhe ngoba sesidliwa isikhathi. Ngicela nje usinike lokuvalelisa please. Zokothela wena. Elekuvalelisa nje elokuthi cha amathikithi ayatholakala njengoba kunomcimbi kasisi ngo-29 Agasti. Ngiyacela abafowethu siqhubekeni nokuthenga silandele nje sihambeni siyothenga ney'nhlelo njengoba zikhona ngomsombuluko la kusisi insuku zonke kuhlala kuvele. Ngicela ukuthi sihambeni sonke siqhubeke nokubuka. Into engiyifisa kakhulu ukuyisho ukuthi ngomsombuluko kuzobe kumanzi phansi sibe sikhuluma ngendaba ejule kakhulu yalaba bantu abaphila nebala elimhlophe. Sizobe sikhuluma ngabo. Siyacela nje ukuthi nombani eze asondele ngoba sifuna ukuthi abantu bechazeleke ngoba abantu bazi ukuthi laba bantu bawumuthi nabo bagcina sebesaba yonke lento. Sizokhuluma ngabo-ke la mina njengenyanga ngoba bathi noma bebona iy'nyanga bebaleke cha sizobe sichaza nje indaba yabo kahle ukuthi kahle inkinga ikuphi kahle kwenzakalani bakhululeke nabo. Ngiyathanda ukuthi balalele khona bezothola ukuthi
kuhamba kanjani, angizi kusho lutho manje, kodwa kuzobe kumanzi phansi ngomsombuluko ngesikhathi esifanayo, ungaphuthelwa, ungalenzi iphutha. Inkosi nibusise, uThixo anigcine, siyabonga. Hey, siyabonga kakhulu, zobe kushube kakhulu. If you know a parent or you know umuntu owebala elimhlophe, please do make sure ukuthi bayabuka. Next week nje ilasonika khona 2 hours, even 2.5, because akukho esifuna ukukushiya. Ngoba indaba ebalekile kakhulu lena ethinta indaba yabantu bebala elimhlophe. So we will explain yonke into ngabo. So please nenze sure ukuthi niyasijoyina. Kodwa ke before that, please do go and subscribe ku Dr. Mnguni. And then bese ke nithenga ama Laughing is not hurtful, it's healthy. Backed by popular demand is Tenuous Special Comedy. They love it. They love it. Streaming on the 29th of August. Anybody can watch from the comfort of their own home anywhere in the world. Tickets available now on Cricket. Only 70 Rand. Blessed VIP is 100 Rand. Thank you very much. Recorded in front of a live audience in London. So, Yeah. Please do support me. Please do buy tickets to the show. You watch it from ekhaya la uhlala khona. So nje baku 70 rand nje 70 rand. Nonke nabantu ozobubuka nabo nithenga ithikithi elilodwa. Kodwa ke phela mongabe unenhliziyo enhle nje wangena idlozela iyinono uzomani wathenga bemaningi just to support. Please do support. It's a nice show. We did play it on the 9th of August. Abayibuka abajabula kakhulu. So nawe awufuna ukuphuthelwa, please do buy your tickets and support and watch. Unfortunately, akukavula kusavula utshwala nogwayi, ayikavula indawo zethu zokuthi so performer, so we can't invite you ukuthi nize kuma venue, but kuyi-advantage nakho ukuthi uyakwazi ukubuka uhleli kwakho. Ngisho ngathi use Cape Town akusekho lento yokuthi awuzani eMaritzburg, uzani eNewcastle, uyabuka ngisho kuthiwa ukuphi. Izoba mnandi kakhulu futhi ngiyanipromisa nje ukuthi ayilo sisi wethuthe nje wavehlekisa. Ngabe ukuthi kanjani njani socela uDr. Mnguni enze otikoloshe bonke laba bangibawathenga amathikithi ngicela sibashintshe manje siphezulu otikoloshe